Da svoje sećanja i zapise iz nemirnih i ratnih godina provedenih na Kosmetu ova spisateljica pretoči u knjigu, sugerisali su joj i prijatelji. Iako njen dnevnik opisuje težak period njenog života, autorkina poruka je optimistična. Knjiga jeste dnevnik stradanja, ali nije osuda. I poruka je svega onoga što sam ja pisala, da ljubav pobeđuje i da postoji dobrota i dobri ljudi se uvek međusobno nađu i rade zajedno za dobrobit čovečanstva. Ovaj dnevnik pretočen u knjigu se na srpskom jeziku pojavio 2003. 6 godina kasnije i Italijani su bili u prilici da na svom jeziku čitaju o ratnom periodu provedenom na Kosmetu. Za to je zaslužan italijanski publicista Enrico Vigna. Quando abbiamo potuto leggere il lavoro della signora. Jako nas je dirnulo ono što smo pročitali u dnevniku gospođe Radmile Todić-Vulićević, jer je to dolazi iz srca, dolazi iz naroda, to je znači iz prizme običnog čoveka, a nije uvreženo političko mišljenje. Vinja je i osnivač udruženja SOS Jugoslavija. Od 1999. godine je na čelu ove organizacije, čija je misija pomoć ugroženima. Prihod od prodaje ove knjige na italijanskom ide u humanitarne svrhe, naravno za potrebu dece pre svega na Kosovu, i mislim da je to bilo jako važno da bi se na javnost u Italiji uticalo. Humanitarna pomoć biće upućena raseljenima sa Kosmeta, a najveći deo otići će deci čiji su roditelji ubijeni ili kidnapovani.